Post ko na lang Lisa. Go here and check it out. Sige. Ako may pa. Sayo na yung gandog yung kamay. Ano mo? Ayun ang tao ko niya. Ano naman yung tagay ko siya. Awa, kita mo tagbang ko matikbasay. Oh my God. Oh my gosh daw. Ah. There's so many? This is shit. Yeah. This is my question. Don't try this at home. Hot, very hot. Very hot. This is not for kids. Do not try at home, kids. Oy, tayo sa manitay. Nakalapag Ang yung hindi ko na ako magpalit. At ingon ko. I do it every time. Let's see what happened over here. This is Ay, dili. Imagine ang dugangan drone. tagay ka. Dugangan gini mo na. May kwartag sa wala. May kwartag din. Pangurong yapon. where is Mama? She Kung naapod. over here. You sleep? Alay. Oh, Dugan naman lang tayo lay. Wala kayang kapil. Dong. Awa ninyo kung pag ako. Kung tinuod, ginabudulot, gina. This is the Philippine Association. You're always on my mind. I tell you all the time. Lapos man, wala man kung adulot, ramang ko na butan, gini mo na. What's that? Huh? Selling? Dong. Selling Ug ana? For sale, no? for sale? Yeah. What? Oh? Video? No. My video for sale? Yeah. What do you mean? To ami din la papel sa video to. Yeah. No, it's not. Like us. Isabot na barawan ni haro day video ka. Ay, hindi. Ate Daday is want to video. Ayaw. She want to have money. Ayaw bisag She wants to be a blogger? Yeah. ayaw. It's a lot of money. Tell her. Ayaw lo. Ayaw. It's a lot of money because I spent maybe 600 every month and Sunday, oh yeah. yeah, and no money yet. Because have 600 every month and then what's every month 600 pesos every month for load. no Mhm. prices. Load. Load. No low prices. Load, day. Yeah. Unsay bot pa sabot sa load. Load. Mhm. Load ba magbayad kag load? Bayad load. Mo gani na nga di Pero makakwarta man po ka. Because unya ako madawat ng kwarta. So ako Because- nga mo kit. because you upload video. Video nga paminaw. And- Bangga. Porcel. Bonater kutsilyo din tiunan ko nimo. Mana then ako din And still Manakpan ko anak kay nagpaniun ko kuan. dako mo. And still, no. Ako mutuon ko nga kaning akong Mura pagkaako. lay ko nimo din anaw ni Sa akong pagkaako to 600 for 600 times 12. That's what 18,000. 18,000. Hoy, alam dami na, Brad. Oh, and Pero kami batang gaw. 18,000 1 year and 18,000 and voila, nothing yet. Vlog, so ato ka glasang. Vlog. YouTube So video so siya mag video. YouTube is big. YouTube is big investment. So
kana mukaon bag mga unsa gid Ay, ko mo. mukaon. So usahay picture ka lakpon ha. Lakpon pag ah Oo. snake. Kaya ako siya, Ah. i-vlogger ko niya. Ako mismo maglumba.